Yes, reka rero ndusheho kongera kuguhereza ikaze, umeze ute, wiriwe ute? Reka nizere ko uyu munsi rero uri bwaze kugenda neza hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi bagiye batuye mu ntara zimwe na zimwe zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, haba uturere turugize ndetse n'abantu hirya no hino. Uyu munsi rero tugiye gukora ubusesenguzi bwimbitse ku mukino wa Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC. Ni nyuma y'igihe kinini cyane byari bimaze bidahura, ni mu gikombe cy'amahoro ari nayo finali y'uyu munsi. Uyu munsi rero guhera saa sita zuzuye nibwo Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Mukura FC byatangiye gukina. Rero bari guhatanira umwanya wa gatatu, mwibutsa ko uyu mwanya wa gatatu ikipe wegukanye ihabwa n'igihembo cy'amafaranga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ngubu rero tugiye gusesengura umukino wa Rayon Sport uraza gutangira saa cyenda zuzuye kuri stade regional Huye, niho uyu mukino uri bwaze rero kuba wabera. Ni umukino wari ukumbuwe n'abantu benshi, ndetse ni umukino uri guteza impagarara hagati y'amakipe ndetse n'abafana b'aya makipe yombi. Nk'uko rero Gikundiro abantu benshi bazi yuko ifite abafana benshi, ndetse na APR FC ikaba ifite abakinnyi batari bakeya cyangwa se abafana batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero hari abafana hirya no hino, haba nko mu bihugu by'abaturanyi Tanzania ndetse no mu Burundi ndetse na Uganda, bari kwibaza uburyo ki bari bwakurikirane uyu mukino wa Rayon Sports ndetse n'umukino wa APR biri bwaze kuba bihura saa cyenda zuzuye. Uyu mukino rero ushobora kuwukurikirana unyuze kuri RTV cyangwa se televiziyo Rwanda, kuko uyu mukino uri bwaze kuba utambukaho isaa cyenda zuzuye. Kandi udafite RTV cyangwa se televiziyo Rwanda, ushobora none kuwukurikirana kuri YouTube live, naho mwibutsa ko ushobora kujyaho ukandikaho Rayon Sports ndetse na APR live, ukabona televiziyo Rwanda nayo iba kuri YouTube ibihitishaho uyu mukino uri bwaze kuba utangira mu kanya. Ni nyuma y'igihe kinini cyane rero, ni nyuma y'uko Rayon Sports itari ihagaze neza mu bihe byashize, ndetse kandi ikaba bivugwa yuko hagati y'abakinnyi ba Rayon Sports ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bari bafitanye amakimbirane, cyangwa se aho abakinnyi bari barigumuye mu minsi yashize, bavugwa ku bijyanye n'ikirarane cyangwa se amafaranga bari batarahabwa y'amezi agera kuri 2 abakinnyi ba Rayon Sports bari bamaze badahembwa. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye abantu bibaza nimba uyu mukino ugiye kubahuza uri bwagende neza, nyuma y'uko harimo ibi birarane cyangwa se umwuka mubi mu ikipe ya Rayon Sports hagati mu bakinnyi batarahembwa. Ibi ngibi rero ejo nibwo Rayon Sports yakoze imyitozo yayo ya nyuma, ndetse n'imyitozo yaje kuba yitabirwa n'umuyobozi mukuru wa Rayon Sports. Ahangaha rero batangaje yuko ikipe ya Rayon Sports hagati mu bakinnyi harimo umwuka mwiza, kandi abakinnyi bose babiganiriyeho bakaba bagiye gukina uno mukino w'ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sports, bakaba bagiye kuwitabira bafite umwuka mwiza ndetse na morale nyinshi cyane kuri uno mukino. Ibi ngibi rero bikaba bitari bwaze kuba urwitwazo bashobora kuba bakitwaza mu gihe ikipe ya APR yaba ibatsinze, hakaba nta rwitwazo na rumwe rushobora kuza kuvuka hagati y'ibi ngibi. Nicyo kintu cya mbere cy'ubusesenguzi twabanje gukoraho, kugira ngo buri wese ufana ikipe ya Rayon Sports cyangwa se ikipe ya APR FC aze kuba yasobanukirwa, hataza kugira uwikanga cyangwa se akaza kubeshya yuko hari hakirimo bino birarane aricyo gishobora kuba cyatumye ikipe ya Rayon Sports itsindwa. Kandi ikindi kintu kivugwa rero nuko ikipe ya APR FC yo yari ihagaze neza, ni nyuma y'uko yaje igakuzaho Kiyovu Sport. Byari bimaze gushimisha abantu benshi, kandi abantu benshi babivugaga yuko iyi kipe ya Rayon Sports cyangwa se nako ya Kiyovu Sport ishobora kuzatwara kino gikombe cy'amahoro, ariko bidatinze ikipe ya APR yaje itsinda, ndetse Kiyovu Sport iza guhura n'akandi gakipe, maze yari ikipe ya agakipe bahuye ku wa gatandatu w'igitaha, maze ni ikipe bita Rugende, maze ihagama iyi Kiyovu Sport. Ibi ngibi byayibujije gukomeza ngo igere kuri finali, maze ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga ubwo yitwaraga neza ku mukino wayo yari yakinye, iza kuba yakitabira finali cyangwa se finali iyihesha igikombe, aribyo abantu bataraha amahirwe menshi cyane. Rero biza gutuma iyi Rayon Sports nyuma y'uko Kiyovu Sport yaswase no mukino, Rayon Sports yahise yitereka ku mwanya wa kabiri irusha Kiyovu Sport inota rimwe. Ibi ngibi rero biza gutuma Rayon Sports iguma kuri uno mwanya wa kabiri, maze uyu munsi ruracakirana neza ngo hace uwambaye, aho ikipe ya APR igiye guhura na Rayon Sports. Ikipe iraza gutsinda indi ikaza kuba yegukana igikombe cy'amahoro.
rero ni uko nguko byari byifashe hano mu mikino yacu yo mu Rwanda. Icyo nabararikira hanze y'igihugu ni ikipe ya Man City ndetse na Manchester United, nazo ziraza kuba zicakirana mu kanya saa 10. Haravamo umukino wa APR FC, hahita hikubitamo umukino wa Manchester City. Abafana bayo rekanze kubashishikariza kuba muri hafi cyane gukurikirana uno mukino. Rero reka mbifuriza amahirwe gusa baba Rayon Sport ndetse n'aba APR FC, bafana mwese bo muri hirya no hino, reka mbifurize kuza guhirwa na bimwe mu bigiye kubera muri uyu mukino wa Rayon Sport. Kandi n'uza gutsindwa aze kwihangana, kuko mu mukino habamo gutsindwa ndetse no kunganya, ariko nyine buri gisubizo cyose kivamo uze kukihanganira kandi ntuze kurenganya ikipe yawe. Ubutaha ni wowe. Reka mwifurize rero kuza kugira ibihe byiza. Njye na Nsabimana Jean Bosco, iyi channel ni Kamatoki TV. Nakwifuriza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Uyu mukino kandi wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC uraza kubutambukwaho hano kuri Kamatoki TV, aho umukameramani wacu wagiye Huye. Mu kanya turaza gukonegita tugahuza amashusho. Ushobora kuza gukurikirana no mukino guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 uko umukino bwa bugenda. Reka